بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه لبيتي عزتري أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم එකලේක ෆානා මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ ෆරාතුන් එකලේක ෆානෂා මුස්ලිමුන්නා කොරිමති ඔමුන්දිය දුත්තුරාත ඉස්ලාම් දීන එකලේක ෆාන ගෝවාලවම් වෙට්ටෙවුමු එකම විදිගෙන් එකලේක ෆානා මුස්ලිමෝ මෂවරා කරවම ෆහුගා හල්ලෙග්ගේ ගොතුගා හබුෂ්කරය මුස්ලිමුන් හිජර කරවම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉස්නා දෙවුමු මුස්ලිමුන්ගේ තරෙන් බයි බේකලුන් බයි බේෆුලුන් හිජර කරවි den efoga nabiyya sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala madinan hijra kurevumuge izna devuma vidigen ekalege fan madinan hijra kurevi dostake fahun ahartake fahun efoga den madina ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijra kurama fahuga habushkara madinan hijra kurama habushkaran wadagen befulun aneka madina hijra kurevi madina wadagen nevi ವಡಾಗಿನ್ನೆವಿ ಎದ್ದುವ ಹೆಗ್ಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಬುಷ್ಕರ ವಡಾಗಿನ್ನೆವಿ ಸಹಾಬೀನ್ನ ಸುವಾಲ್ ಮಿ ಕುರವ್ವನಿ ಕಲೆಗ ಫಾನ್ ತೇಬಾ ಮಿ ಹುನ್ನ ಹಬುಷ್ಕರಾಗ ದಿಮಾವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಜಾಬು ವನಿವಿ ಕಮೆ ಕಿಯಾ ದೆವ್ವ ಬಲ್ಲವಾಶ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಬೆ ಫುಳುನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರವ್ವನಿ ತಿಬೇಕಲುನ್ನ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ನ ಸಹಾಬಿನ್ನ ಹಬುಷ್ಕರಾನ್ ದಿಮಾವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಜಾಬು ವನಿವಿ kantattan emme khassakamaki kobato vidalu ede ballawashe sahabin vidalu wani timannamen eddu hegga ishide wadagen tibbawa niko anhenaku muskuli anhenaku wadagen nevi aye fen echen hifagen bolallage algun menge bahum bunakam gawanama badiya ekahale echka wani tetto ename seeruge kamwar fen kamwar nuta fen eche bolal lage ena fem walun geyan aye a magumatiga mi zuwanun kudin take zuwan furage kudin take tibbe e kudin tak mi hada gotaki enage fahatun as enage mi brakashiga kummi ala koppali ma hisabun ena vettigen diye vettigen ena gena fengetives e zaman goti beful negi wada gannawane fenaki kiha dati echeka miharwes duniyage bahuri bay gowmutaku feng ei hodun eha pase echeka nuwe ehema e waran udagulum feng hodagen feng hifagen bolallan anna anhenaka mikahala hadisa e kurimati kuruvima den waane goti beful tasawwur kollawa e anhem miha mikiyani emiho ekudinna dimalen ezwanunna dimalen embrilafa vetti teduwegen embrilafa mi bonani e mi fidinne mane ki timannege kurimatin ganama atimanne mi amille nafsus difaa kurevene nun heyye ekama e fidinne ti huriha kamaka kalementi kuri huriha kamaka qiyamad duwa allah subhanahu wa taala qiyamad duwa etana vodigen hisabu ballawane miwahaka kiya devvani sahabi nabiyya sallallahu alaihi wasallama kiya devvima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis koravani sodagat ekabulege tedu hadafi ekabulege buni tedeke lebete ahum mi hadisan alun men engem midani ei habushkarage er ulemun diyei mi nasara deenuge matiga tibi bay nabiyya sallallahu alaihi wasallam habushkara hijra kurvi ikhtiyar kurvi muslimun hijra kurvama ei ima adulveri veriya ko honnevi mi fotuga huliveringe terem bayak ule tanakavati nasaran etunuga diriwulamun diyeti nasaran ge veriya kavati najashiyaki ehme e megen almenna megeni huriha samavi deen takegges e deen takuga emihunge 5 foot badalu kurevumuge kurin e asfa wa hagigatakan hisabu bellevene kaman emihun imamu miadwes eba mihunge tereng hamai ba ule e deenuge ekandatta gabul kura mihun ehen namaves eki minwar ekandatta gabul kurani algon me muslimunge haysiyatun adi hagigata balavi kam gawana maves allah subhanahu wa taala
hisab ballawane duwahe labwa fawakan e duwahe wanekan algun nenge bege buddhige hame ekani buddhi in algun men visnali kam gavina mes duniya matiga ballawa lebeti ahun kitam mihunnato be insaf nuli bidani kitam mihunge mudato anekaku feri gannani kitam mihunge nafsetto anekun ara gannani kitam mihunnato aniya deni difa filagen nuwata enum wesen gotakan eba mihun duniya nimenden e mihunge umur heda kuramundani men heda koffa hama be insaf anekayen aniya libifa anekayen be insaf libifa hama hisabun den nimunito ehen ikan nuwan Allah subhanahu wa ta'ala ki adulu veri odigan nawa ilah ehme duniya matiga hisabu duniya matiga insaf nulimun kam gavina mes insaf libene duhen onnen jehene kan ei buddhi qabul buddhi hama buddhi huri komme mihek wes qabul quran hagigate ehen kam lewete ahun Allah subhanahu wa ta'ala kiridu qur'anuga hisabu bellevene duhe wakan qiyamet duwas wakan buddhige hekitakakum warak ginan mikam bayan kurawwa fave misalaka balaf kam gawanama tibe fulun kiridu qur'anuge amma fotuge surata kewa vidalwa mun da hinduga faahak kurevene hama qiyamet duha behegotun alqariyatu malqariya qiyamet duha behegotun idha zulzilatil ardu zilzalaha alhaakumut takathur qiyamet duha behegotun amma yatasaalun eba mihun waahak dakkam edani kon kamaka behegotun hiye suwal kuram edani anin nabail azim bodwegen wa khabara behegotunne ei hagigatuga qiyamet duwas hisab bellevene duwas qiyamet duhoge wahaka suratul hajj ka Allah subhanahu wa ta'ala duwas sifa kurawwa fawani algun menge tereng hagigatuga iman tirkamen hituga huri miheku nuata hama buddhi huri miheku salame buddhi huri miheku emiheku edwa birugan namin wara Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fawani ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim Allah wahi kurawwa fawani inna zalzalata saati shay'un azim hamaka shawarun qiyamatuge e zalzala yaki boduwegen wakameke yafahu wahi kurawwa fawani yawma tadhal kullu murdiyatin amma ardat edwa haki hagigatuga nabiyya Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurawwa famiwani edwa haki kiru man emihunge darin du kolla fada duhe eduhoge birwerikam watallahu kullu dhati hamlin hamlaha adi ma banuga dari banuga wa ma miha nuviha huri ma miha emiha ge bandum bagen dari bandum bagen da duhe watallahu kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara tiba mihunna kalege faana feni wada gannawane mistakun bodu mastigga terega tibbawani kun eduho wa taran nasa sukara mastigga terega vaanwa egge terega mihunna haaskamegge terega kamboduumegge terega eduho gawatan wama hum bisukara Allah wa qurba fawani ehname sei mastumen nune walakin adhab Allah shadid ehname Allah ge adhab ge bodu kamun Allah ge adhab ge warugada kamun eba mihunna ekama hedibirun nemitibin nget ehem wima Allah subhanahu wa ta'ala midwas qiyamet duwas edwahaki yei Allah subhanahu wa ta'ala edwahoge khas wahakata kirdu qur'anuge bayan kurawwa fawaduhe edwahuge wahaka bayan kurum Allah wahi kurawwa fawani edwahuge diguminaki 50000 sana fansas hastuwas lobete ahu algun men balamvi fansas hastuwase algun menge duniyavi duwastakige wahake ennu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fawani fansas has duwahuge diguminuge duwahike qiyamet duwaki ekita duwasto ei emme duwahen ehen namves eduwahuge digumin ballawalo veti ahu alun men na hagigatuga alun men duniyavi kantatta alavis nukiye no khorwe kantattaka ehen namves sama misale kari kollu mattaka alun men na misale fahaga kolle vidan nuata hadan kolle vidan tankole kurin alun men na aduive wahake rarrashuge katibun nuata mi eki maqam takotibe mihun bay fahara mi kame dimavi ma genes maalega nuata enum ves ehen dimalega mi bahattawa den hisabun mi ma bodu kame den nuhingan enemes emmas demas timmas es faharege hinga fane gota ehen ekan hingima
eba mihunge teren bay mihun migota wahaga dakka algon wahaga dekkon bay mihun bone fe bahuri timanne mennen eru ihsas kurevuni kommes eggoten nimuni me hisabu nimuni kiya ragalu heyye misalaka kame me sabitu wa kamu gawanama sabitu wegen ege uquba libi e hukum kurave hisabu mes hitaf fase havegen danen nun heyye ehna mes mahe dema henuata hafta de hafta ves kamegga wanuwa nege olun nufila kihinetto mi wani eka negi digula da kamu gawanama ehi ma boda nafsani gotum ves udagu wane kameke egotum bala lobu tekhum ballaba fansas has duwa Allah ga hadratuga kolat tiben jehe hinduga e hisabu belleve duwa mistakunge hal wane gota detra gun men tasawwur kollamvi almen mihen tibegen faharega ekanga tasawwur nukure vidane ekankamaki eduwahun ekani algun men nan ekan tasawwur kureveni hagigatuga ekamugo hori bodukan ehna mes nabiyya sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha ya hadis korawafa wani vidalwani eduwahun hisab belleve duwahu Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratan mihum mahshar kureveni emihun duniyen agotashe mane ki hedumennen haluga fawanen haluga khitanu wes nukurave haluga eba mihun Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata eba mihun mahshar kurevene ebagut Aisha radhiyallahu anha vidalwi basful adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi basful algun men hadan kolla fikam gawanama hagigatuga eduhoge biruverkan hisas kurven Aisha radhiyallahu anha vidalwani duniyavi kantattakan ekamana giyas kurawani duniye algun men enge mihako mi hedun nula nota baru hedmallagen hor kam gawi names ame jinsuge mihon ane jinsuge mihon balamun dakam mi duniyavi hagige em ekamanaves egota giyas kurawwa vidalwani ehem wima ebbayaku erun anebbayaka balanen nun he anhenum ves firhenum ves adam alayhi salam feshigen gos emme fahu insana aya hamaya huriha emmen Allah ga hadratuga kolatibe duhu ga wahaka edwahu emihun heddevi gotan Allah ga hadratuga kolatibene wahaka hadis kurawwa miwani egot Aisha radhiyallahu anha sual dannawani e nabiyya sallallahu alaihi wasallam erun ebbayaku anebbayaka balanen nun hejje ekalege faanu vidalwani ya Aisha e Aisha innal amra ashadda min dhalik kantattan evre boduwegin veduwa mihekan emihega amilla nafsu fiyawahin kamaka deterega visnane jagen visnane fursate visnumen nonnane komme miheku es emiheka vegen dane gota deterega kamboduwefa emiheka dimawane gote emiheku dani suwarugetto emiheku dani narakayetto ekama deterega kamboduwefa fikuru boduwefa tibene duhe duhaki em wallahu wahi kurawani yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni yawma yafirrul mar'u min akhihi algun men duniya ge nisbata balafi kam gawana mi fennani algun men kiriyaves ufaweri khabare hingama jehe kame dima vejje kam gawana ma algun men kaamiya belli bijje kam gawana ma samnen gaayiktimage mi hunna gaay mi hunnan e khabar di emihun ufaluga baaveri mi kurani hitame dimavies e hitama ves emme bodan algun men sheyami kurani kiyami deni ege baaveri kogen algun menge hitama dega lui libe tawlu maseke mi kurani gaan ekwerinna rahumetterina ebbada beva mi hunna timage mi hunna ewahakata sheya kogen ehna mes kiyame do tafate Allah wahi kurawani yawma yafirrul mar'u min akhihi enege akhage kiban filan dadu he enege ambimiha enege firimiha kiban enege mamma enege bappage kiban ena filan dadu he ehma hisab belleve duhuge bodukan engini ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha anaka hadis kurawani ya Aisha idha husiba udhiba hisabu bellevejje kam gawanama azabu devene subhanallah hisabu belleven fettevejje kam gawanama azabu devene algun men e duwahuge e nurakkateri halat tasawwur kollama iru melaka kari kurevi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani iru melaka kari kurevi fawane eba mihunge gang ohore daluga terega ekimihun ekimimwaran emihunge amal taka emimwara ba emihunge karahamaya anabba mihun emihunge fuula hamaya anabba mihun emihunge kakula hamaya
eki mim waran eba mihun e ohore da ege terega haragu e fanuata ege terega eba mihun tiben je he duwa ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fani e duwa huga Allah subhanahu wa ta'ala hisabu ballawan fattawa fi alakan azabu devene nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fani bikama behakatun ilmirim wahak dakwa vidalwani sharahaga vidalwani idha husiba udhiba maneki hisabu bellumga tafsila belijje kam gawanama tafsila belevem fashafi kam gawanama emihakan adabu devene ema mu'minunge terein hisabu bellumen neti adaben neti wannane eta bayake batibe haddiya hasmi ei komme bayaku etan has bayaka ekiga suwarga wannane kaman asfave ehnames hisabu bellemen fettevijje kam gawanama egamane ki hisabuge tafsilu bellemen fettijje kam gawanama emihakan azabu devene ehma eduhoge biruwerikan mege mi sifa koreveni lobbete ahun eduhaki emme duhekkan alumenne benge fansas has aharuge digu duhekkan ebenge kobato eduhuga dimawane kantattakaki eduhuga emmen Allahu hadratuga kolettibe hiduga eduhuge e digukama adi eduhuge e biruwerikama mi huriha kamen hakikatuga niwumaka menani kihinetto yaginum besalu menenge ebbeku naraken anebbeku suoruge gosken edwas mi nimige midani giyame duwas efahoga itore hen evves duhen onnan Allah subhanahu wa ta'ala maru katilavane maredden efahoga nuwane maren efahoga den nuwane suoruge ga hulverin suoruge ga daimi gotegga naraka ga hulverin naraka bandun jomukuren egen salame wambi hun salame wumafoga naraka ga hulverin naraka ga daimi gotegga maru menne adiru menne eduhuge evre kurin em soruge narake mihun behumuge kurin lobbeti ahun eduhuge digu muddatuga mihun kolettibe hinduga mistakunge terem bayaku nabi bekalun gariha wada gannawan Ibrahim alayhi salam gariha Nuh alayhi salam gariha mihen gos eki nabi bekalun gariha wada gannawan kumme nabi bekalakus vidaluwa basfulaki miyadu Allah subhanahu wa ta'ala kofa isse wodigen faami wani duwahak wes Allah subhanahu wa ta'ala kofa isse wodigen fa nuwamin warakashe timan kalege faana keri wada nugannawane Allah gadurtuka shafaat teriuma Allah ge rasul bekalun Allah ruhi wodigannawa e ilahu ge rasul bekalun e ilahu ge nabi bekalun Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata suwaluko duwa dennawma keri wada nugannawa duwasse duwahaki එහෙම එදුවගේ බිරුවරිකම් විශ්නා වඩා ගන්නවා එබේ කලුන්න කෙරි වඩා නුගන්නවා අල්ලාහ්ගේ හදරත වඩාගෙන් අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා දුවා දෙන්නෙවුම එහෙනම් වෙස් එබේ කලුන් අම ෆාරකු නබී බේකලේ ගරිහ වඩා ගන්නවමුන් ගොස් එම්මෙ ෆහම් වඩා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහ වඩා ගන්නවමුන් එකලේගේ ෆාන හදීස් කරවවානේ අන ලහා timan kalege faana shekan khassa korevigen wani timan kalege faana shekan khassa korevigen wani efahoga ekalege faana sajida garshi garihuga sajida ga onnawagen ekalege faan Allah hadrata duwa koravane duwa koravwa hinduga duwa hakwes mihekan Allah subhanahu wa ta'ala khabar devwa fa nuwa fada ilahuge ismu fultakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah duwa koravwa ekiga hisabu belleven fetteven ei boduwegen wa shafaataki ei Allah subhanahu wa ta'ala ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam devwa fawa boduwegen wa shafaataki enu shafaat vese bohri ehennames e boduwegen wa shafaataki ei eduwu mistakun e haluga tibe hinduga hisabu bellevun fettewman Allah gadratuga shafaat teriwe wada gannawani efoge hisab belleven fetteven hisab bellevumuga ilmerin vidaluwani degotakan hisab belleven eggotaki kurim westenne fadan emi hegge hisabu wara luile gotaka beligen dane mihun almen neme sege duniyevi nisbatan almen visnavi kam gawane mes evves halega misalu jahani kinu hene mes kankam galgon men kankam visna gatumattaka faseheka algon men bay duniyevi misal taka egge kolle vidane ei evves halega ohravi kantattaka algon men sida egge korani kinu misaleka mira business se mata fihare kavade e fihara ge file tam me mati bala alafa
huriha kame vesuri barabar kam gawanama e hisabun e file lappala fadani nukumege enames ecche hitake madwa kam gawanama nuata e khandeli bawa gota khilafa e mi kankan hisabatan dimanuwa kam gawanama hadafa horejje kam gawanama e hisabun e file iturab balan erun alaganne ecche ginavegen dane ehme nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ida husiba udhiba hisab bellomuga tafsila devijje mihaka azabu devene ege terega muslimun tawhid gahuli verin vestibene hisab bellomuga azab tafsila deve mihunge tereng muslimun tawhid gahuli verin vesege terega tibene eba mihunna allah subhanahu wa taala eba mihun kula amal takuga ilahu ediwodigen fikamuga wanama eba mihunna faafa sawadevane ediwodi nugam fikamuga wanama ilahu subhanahu wa taala eba mihun narake waddawa eba mihunna adab lib mafahuga emme fahunna rakan salamek kurava suoruge waddawan komekas hisab bellemuga tafsila nudevi lui gotegga matimatin hisab bellewe baykuwane em eba mihun salame vegendane ehna meslobeti hun emme biruwer kamege terega ka timanna salame wanto timanne wani kihinetto ehme edwa ke allah subhanahu wa taala wahi kurava fani boduwegen wadu wehge gotuga ehnames kafarunna begotum allah subhanahu wa taala edwas sivakurabba fa wani lil kafirina ghairu yasir edwa ki kafarunna fasih duha kavegen nudane duniya matige ba mihum fasih kama kiga kafaru allah uradi ilahu ge had hudud tafana la dami fasih kama ki golen ehnames duhen ibade edwahun eba mihun nan edwa ki fasih wegen da duhe kanuane ege mane ki hisab bellemuga allah subhanahu wa taala tafsila wada gannawan wodigen wan tafsila ilahu subhanahu wa taala bel ballawa wodigen wane ehvima devana bawati kilmerin vidalwani tafsila bellewe mi hunne tafsila bellewe mi hunnan azab devene nabiyya sallallahu alaihi wasallam miduwahuge wahaka miduwa tayyarumuge wahaka sahabinna i goggotan eduwa tayyaruma baharu aluwa fave edduhega nabiyya sallallahu alaihi wasallam ansariya bekalegge janazaga sahabim fastanu lavva fa etanuga madukoravva tibbawaniko nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagandawani wadaga tima sahabin etanuga ekalega fanuga arihuga hama kabristan kairiga mahana kairiga ishida wadagin nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani gaburuge adhabuge rakka terikaman edi dua kuravani allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr gaburuge adhab rakka terikan devuman edi ekalega fan dua kuravwa kuwan tim fahara efahuga dinge ekalega fan hadis kuravwa fawani nubanu lefa ragalan allah subhanahu wa taala enge bigota eggota duniya ga ulefadiya mihaka enage maru enage kiba nerevigen dana gotuge wahaka lui gotegga enage maru gendevene wahaka adi efahuga me kafar allah uredunu mihegge maru waran udagu gotegga enage maru gendevene wahaka migota bayan korabba fe maksada kilo betihu algon menge tere mihako قيام الدوه سلام الواني فرطة مرحلة إن سلام الوجه فرطة مرحلة كي قبره کے مرحلة برزخ کے عالم کے مرحلة إيه ما نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فني إيه مرحلة إن سلام الوجه كم قوانا ما دين مرحلة تلوي وجندان إيه معقول من نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فاوي ميها إنسانا والو مفهوغا etaga tibe mihun ena dukollafa emihun hinga ganna wagutuga fiyewaluga aduive ha kariga tibba nakir munkar de malaikatum wadagin ena tedu kurawwa ena sual kurawwan tibage rabbaki ko bato tibage deenaki ko bato tibage rasulaki ko bato mikan kama sual kurawwan miswal taka jawabu nudevene duniya matiga ragalan ulefahuri mihekam menuvi duniya matiga ragalan ulefahuri mihekam menuvi allah subhanahu wa taala ruhi wodi gannawa gotan ulefahuri mihekam menuvi miswal taka jawabu nudevene munafiqun jawab dena kotaki ko bato
තිබන්න අඩුවේ හීමේ මිස්තකුන් අල්ලාහේ බුණා අඩු තිබන්න අඩුවේ හීමේ මිස්තකුන් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බුණි අඩු තිබන්න අඩුවේ හීමේ මිස්තකුන් ඉස්ලාම් දීනේ බුණි අඩු මිස්වාලෙන් බා මෙහෙම මිකොට ජවාබ් දෙන්න කාෆරණක ජවාබේ නුදෙවෙන් එහෙම විම ලොබ්බෙත් යහුම් මි මරුහලාහින් සලාම වෙගෙන් දෙන්හුරි මරුහලාත අල්ගොන් මෙන්න සලාමෙත්තරිකම අයකීගා ඒ මරුහලා බද්දල් කරවේනි එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරවාෆා වනි යුසබ්බිතු අල්ලාහු අල්ලදීන ආමනු බිල් කවුලි සාබිති ෆිල් හයාති දුන්යා වෆිල් ආඛිරා ඉල්මරි විදාල් වනි මි ආයතුගා යුසබ්බිතු අල්ලාහු අල්ලදීන ආමනු බිල් කවුලි සාබිති තෆ්සීර් ඉල්මරි විදාල් වනි ෆි දුන්යා යෝති දුනියා මතිග මීහා රගලන් උළුමෂ ෆර්දු වස් නමාදු බරාබර කුරුමා එමිහාක මච්ච වාජිබ් වෙගෙන් වා හග්ගුතන් එමිහා අදා කුරුමා එම්මිහා කන්තතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුහි වඩි ගන්නවා ගොත එනක අමල්ත සීදා කුරුම හැම ෆදන් ආඛිරතුගේ වාහකේ කී එයි බර්සහුගේ ආලම්ගේ වාහකේ බර්සහුගේ ආලම්ගේ මිකුරවේ සුවාල් තකුගේ වාහකේ එම් ස්වාල් තකන් එන ජවාබ දෙවිජ්ජ කමුගේ වානම එනගේ හිසාබ් බෙල්ල උන් වෙස්තුයි වෙගෙන් දානේ ලබෙත යහුන් අවුන වාහකොල් නිම්මාලානි කියාමෙ දෝහගේ එම්මෙ ෆුර්තම හිසාබ් බෙල්ල වෙනි කොන් කංකම කා බෙහෙ ගොතුන්තෝ තන් දෙන්නව මෆෝගා ad emme furtama Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurwa fa wadi awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah qiyamet do emme furtama hisab beleveni namada begotu Allah ge haggu takuge terei arukan takuge terei insana Allah ruhibadi got mattaka koffa hunna kantat takuge terei emme furtama hisab beleveni namada begotu hame fada mi hadis ga fahu bag bayan kurabba wani fine solihat solu sair amali namadu ragol wejjakam gawanam den enak hisab ragol war ham yagin wes inshaallah hadis bayan kurabba wani enak den huriya amal ta ragol we namadu gos wejjakam gawanam den huriya amal ta gos wegende ekamaku insanun ge haggutan ebbe ko anebbe kalumen moleni duniye gole hinduga algon men ebbe ko anebbe ka muamala mi kurani migotum bala hinduga insanun ebbe ko anebbe kan mi ada kura kantattawe tereng efada kantattawe tereng emme furtama hisab belleveni leya behe gotunne awwalu ma yuhasabu al abd fi dima leya behe gotunne mane ki le horu anekage le nahama gotuga horu mikankama behe gotun suwal kurevene එහෙම වෙන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා වනේ එහෙන් හදීස් බස් මොලෙග්ගා ලා යසාලුල් මර්උ ෆී ෆුස්හතින් මින් දීනිහි මා ලම් යුසිබ් දමන් හරාමන් ඉන්සානා වේ දීනුගේ තරහාගේ තරේග මුස්ලිම් ඉන්සානා මුස්ලිමක් වානේ දීනුගේ තරහාගේ තරේග හුරුමෙත්තරි වෙගෙන් වා ලේග්ගා එන නුජෙහා හිදක් එහෙම මි දෙකම කීමි ගියාමෙද්දුගේ එම්මෙ ෆුරතම හිසාබ් බෙල්ල වෙන කන්දත්ත එහෙම මීහකන් අනියා වෙරිවෝ මීහක්ගේ ලේ ඔහරෝ මීහකන් අනියා කුරු මිෆත කන්දත්තක කීමි අනුගොන් මෙකන්කම අදේතරේග වර බොඩ ෆර්වාතරි වාංජේන කන්දත්ත එකන්කම රක්කාතරි වාංජේන කන්දත්ත හැම යා එකීගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අනුගොන් අදා කරන්ජේ හග්ගත වෙතරෙන් එම්මෙ බොඩන් අනුගොන් මෙන් ඒ හග්ග කර රක්කාතරි වාංජේන හග්ගකී නමාත් ඒ අවල් මා යුහාසබ් බිහිල් අබ්දි යවමල් ඛියාමති අස්සලා එහෙම මිකංකම සමාලු අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාතුක දුවස්ත අල්ගොන් මෙන් රගලු ගොතුක හේදන කොෆිකම ගවානම සමාල් නොවේතිබේ රගලු ගොතුක හේදන කොෆිකම ගවානම ලොබෙති හුන් එදුවක ෆන්සා සාස් ආහාරුගේ දිගු මිනුගේ ඒ දුවක අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ් වදරුතුක කොලෙත් තිබෙන් ජේ හේදු අල්ගොන් මෙන්ගේ හාලකි කොබාතෝ එහෙම අල්ගොන් මෙන්ගේ තරෙන් කොම්මේ මීහෙක් වෙස් එමිහ කමින නෆ්සා සුවාල් කරවා ඒ දුවහන් අල්ගොන් මෙන් තයාරුතෝ අල්ගොන් මෙන් මීහෙක් හග්ගකන් අරාගෙන ඉෆාවා කම ගවානම ඒ හග්ග අවහන් අදා කරවා බයෙන් මීහෙන් එබතිබි mihunge mudatan atula gane fa nahama gotuga anebba mihun nan aniya kofa anebba mihun goton loan atula gane fa loan atula eche amran udakka mifade eta baawur kantattake mujutamoge hinga එහෙම විම ඒ හුරිහා කන්තත්ත බොලුගා අලාගෙන් ගියාමෙද්දෝ අල්ලාහ් වදරුතුගා කොලත් තිබෙන් ජෙහෙ හිඳුගා ලොබෙති හුන් විස්නාලම් වි කොම්ම මිහෙක් වෙස මිහෙගේ නෆ්සා දේතරේගා කීනෙත්තෝ තිමන්නගේ හාලු එදුව හුවානි එහෙම මිකංගමා දේතරේගා විස්නා ෆිකුර්කෝ අල්ගොන් මෙන්නකි ගියාමෙද්දෝ hisab bellewe duwa tayyaru we fatibe bay gotuga uma aluna mide nafsa shadi me habe fulun nafs nasihat teri wasiyat quran hada wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin